Spoštovani, prisrčen pozdrav iz domžalskega športnega parka, kjer se bo čez približno četrt ure začela druga tekma 34. kroga v prvi ligi Telemach. Zašto? Diagonala na Špeharja, vključuje se Lasickas mimo Zulića, nova velika priložnost za Olimpijo, Lasickas Velič brani, ostaja nič proti nič. Še ena velika priložnost Olimpije, tokrat je Lasickas prebil Zulića in nekoliko z desne strani prišel povsem sam pred Veliča Nukić. Desno stran, kjer ima znova nekaj več prostora Lasickas pred ložkom, Gavrič mimo gola, Nemanja Gavrič. Darjan Landu, Rui Pedro pa ponovno iz avta. Pedro zdaj s predložkom, priložnost in gol. Mustafa Nukić. Poglejte, kako jezno pogleduje zdaj proti klopi. Tole je sporočilo Nukića. Mjatić proti Hrvoju. Hrvoj bo tule zagotovo dovolj hiter. Tin Hrvoj s podajo. Priložnost za Vicka Ševlja je bila tole, najprej sicer previsoka podaja za Soklerja. Vsi nogometaši Olimpije v svojem kazenskem prostoru, pa samo Hrvoj, Ševelj in vratar Velič ne. Od nogometašev Radomel, krasna priložnost. Landu je prišel do strela. Tole je bila uigrana kombinacija Mlinarjev, ampak odlična obramba Pintola na koncu. Pa priložnost Uro, zdaj proti Soklerju, ki je bil, mislim, da v offsajdu. Sokler sam pred vrati, žoga je v mreži. Zaenkrat ni dvignjene zastavice. Jasno, zdaj bosta Antić in Kasapović v varsobi vse skupaj budno pregledala. Sokler izjemno pomembna tekma tudi na ljubljanskem Žaku. Tule pa je nova priložnost za Soklerja. Sokler in brani Pintol. Pogledoval je Sokler, zdaj je proti sredini, proti Čujiću, ki se je odkrival. Toda na koncu se je odločil, da bo akcijo vendarle zaključil sam. Še vedno Uro. Lepo se je otresel Gavriča, nov predložek Ura, priložnost in 2:1. Filip Čujić, še druga asistenca za Samsonina Ura, ki je vstopil v drugem polčasu. 61. minuta, popoln preobrat. Sualeh proti Nukiću. Malce prekratek je bil to Nukić, ampak tole je bila morda celo najlepša priložnost Olimpije v drugem polčasu. Oliver Bogatinov, iskrene čestitke. Tudi Olimpijo ste porazili, torej ekipo, ki vas je v spomladanskem delu edina premagala. Pa se lotiva kar tekme. Prvi polčas je bila Olimpija nekoliko boljša, čeprav ste imeli vi nekaj priložnosti, ampak kaj se je zgodilo v drugem polčasu, da ste prišli do tele sladke zmage? Ja, Olimpija prvi polčas nam ni dopuščala veliko. Vsak njihov visoki pressing smo našli zelo težko nek odgovor. Na polčasu zamenjali, nekaj osvežili, ampak tudi prvi ni bil tako slab, so pa manjkali momenti. Zavedajoč se, da tudi Olimpija danes ni toliko tekmovalna, pa smo tekmo
tudi pripeljali k koncu s pozitivnim rezultatom. Omenili ste osvežitev v začetku drugega polčasa. Vem, da trenerji ne radi omenjate posameznika, ampak se zdi, da je Ovro naredil zelo veliko dodano vrednost v drugem polčasu v primerjavi s prvim. Absolutno se strinjam z vašo oceno. Njega so v Sežani lovili Krči, tako da nek načrt je bil tudi, da danes drugi polčas osveži ekipo in ta načrt je vse izpeljal, na koncu pa tudi zelo dobro je izgledalo z njegove strani. Mislim, da celo pri dveh asistencah, pri 2 golih je bil on. In samo čestitke Ovrotu za današnjo predstavo. Verjetno boste šli sedaj sproščeni, polni samozavestni v zadnji 2 nogometni predstavi. Zdaj imamo 10 dni pauze. Fanti si zaslužijo počitek. Lahko povem, da so me prosili, da bi želeli imeti vikend pa še kakšen dan, tako da želji je bilo ugodeno in naj se fanti spočijejo in zadnja 2 kola pa gremo zopet s polnim elanom. Iskrene čestitke za zmago, premagali ste Olimpijo z 2-1, oba gola ste dosegli v drugem polčasu, pa mi najprej povejte, kako je bilo v prvem, ste nekoliko več vi kot branilec trpeli, kajti Olimpija je imela nekaj več priložnosti v prvem polčasu kot v drugem. Ja, kakor ste rekli, prvo polčas je bila Olimpija veliko boljša, enostavno nismo razvili svoje igre. Ko so nas pritisnili gor, enostavno nismo mogli izigrati, nismo mogli si 5 pasov podati po domače in nič ni šlo, niti druge žoge, niti dueli, tako da pač prvi polčas so bili oni boljši, drugi mi in drugi polčas bi lahko še, mislim, da kakšen gol dal in res smo zelo veseli, da smo zmagali. Kaj v bistvu jeste, kaj pijete oziroma kaj počnete v spomladanskem delu v Radomljah, da vam gre vse tako po maslu? Igramo nogomet, kaj naj vam rečem, držimo se osnov, verjamemo v svojo kvaliteto, verjamemo, da lahko vzamemo piko ali pike, vemo, da smo zelo kvalitetni in nekako tudi, ko enkrat, ko je zaštartali, smo samo nadaljevali in res je fino biti trenutno nogometaš v NK Radomlje. The first half it was good for Olympia, 1-0, but what happens in second half? That happened that probably we thought that the game is over. The first half it was comfortable for us. We attacked them inside. We could play. We had the spaces outside. That was what we were talking. It was the plan of the game. And the first half it should be even a bit better because it was not enough. 1-0. Any opponent when you are so tight in the score. Any action that we had a mistake on the 1-1, one ball lost in the middle, then we concede the 1-1, and then it's like this small tablet that we are talking about, vitamin, no? That you are giving to the opponent this vitamin that they are believing in that they can win. And I have to say that Radomlje second half they made one step in front. They create more spaces, they create more problems to us because they were using more the wings, and there we had the spaces because our centre back they needed to open a bit more. So. Good play for Radomlje the second half, and from my side, I have to say that probably we were too comfortable the first half, and then we were thinking that it's over. And again, it's 90 minutes, it's not only first half. Could be this result today problem for the Sunday's match? Totally no, because when you lose, you are close to win, and because Olympia this season didn't make 2 accidents in a row. We had 1, and then we won in the next one. So. Without, I didn't want this situation that we lost. I want to win every single game, but I wanted this situation that Maribor won yesterday. When you win, you are closer to lose, and when you lose, you are closer to win. So, and as I said, till now we didn't lose 2 games in a row. So maybe it's some signal for Saturday. Hopefully, it will be like this. Mustafa Nukić, lahko bi dejali za vas nekako sladko grenka tekma. Dosegli ste gol po dolgem času, ampak vaša ekipa je izgubila. Kako ste videli vi tole tekmo? Moram reči, da smo začeli kar v redu, tako da imeli smo kontrolo. Je pa res, da v drugem polčasu smo mogoče bili malo preveč prepričani, da je tekme konec in smo popustili.
Ampak jaz vse ne bi zdaj delal kakšnega problema v tem, ne, ker dejstvo je, da nas čaka pomembno tekmo v soboto. Finale pokala, naše zmisli so zdaj že usmerjene proti finalu in jaz si želim in upam, da bo ekipa močna in da bo se dobro pripravila na pokal. Radomlje so nekakšen hit spomladanskega dela, glede na to, da so izgubili samo proti vam, pa ne na tej tekmi. Kako se je bilo boriti proti tem branilcem? Imajo dodatno samozavest, ko so v zelo dobrem nizu rezultatov. Kako ste vi občutili ta del? Ja, sigurno. Ekipa, ki je v tem delu sigurno pokazala, da je močna in da je dobro vodena. Tako da jaz jim čestitam in upam, da bojo imeli moč in predvsem organizacijo tako, da bojo nadaljevali v naslednjem delu sezone enako.